Gospodine predsjedniče, poštovano predsjedništvo, gospodo poslanici, dame i gospodo, dragi gosti, ovo je 21. sjednica naše skupštine i put koji je za nama toliko je sadržajan da se između sjednice i sjednice dešava mnogo toga. To je u stvari put kojim smo odmicali ka svojoj državi. Odmicali iz jednog vještačkog stanja u kome su nas prisilno u vještačkoj tvorevini Bosni i Hercegovini držali zajedno s drugima s kojima smo vjekovima antagonizirani. Sve me to podsjeća na eksperimenat u kome se pas i mačka drže prisilno u jednoj kutiji ili u kome se jedan loš brak održava svim mogućim prisilnim sredstvima. Pokazalo se da pas i mačka mogu da budu u jednoj kutiji samo pod jednim uslovom. Pod uslovom da izgube svoja prirodna svojstva i da više ne budu ni pas ni mačka. Sjetit ćemo se da nismo mogli da budemo Srbi i da živimo u takvoj kutiji. Pretpostavljam da nije bilo lako ni Hrvatima ni muslimanima, da je i od njih zahtijevano da se odriču svoje suštine, svoje kulture. Ali oni su se manje odricali i ja im na tome ne zamjeram. Mi smo u ratu već 7 mjeseci, u ratu koji su nam objavili, koji su nam nametnuli, u ratu na koji smo mi odgovorili samo, čini mi se, uvođenjem stanja neposredne ratne opasnosti, ali ne i uvođenjem ratnog stanja, jer smo se nadali da se rat neće razviti u pravi rat i da će se brzo završiti. U svakom slučaju nismo željeli da eskalira. I nismo željeli da se pojave sve moguće posljedice, poslijeratne posljedice proglašenja ratnog stanja ili prihvatanja ratnog stanja. Svi znamo kako ide na domaćem planu, kako vojnom, tako i političkom. Na diplomatskom planu, odnosno na planu spoljne politike, koja je u ovom trenutku dominantna, mi smo imali jednu konferenciju na kojoj smo se mi držali prilično čvrsto, ali na kojoj smo imali veliki uspjeh, a taj uspjeh je papir od 18. marta ove godine, u kome smo ustanovili da će Bosna imati 3 konstitutivne jedinice, mi smo ih zvali konstitutivne, a drugi jedinice, i da će one biti prije svega na nacionalnoj osnovi. To je papir ispod koga mi u međunarodnim odnosima ne idemo. Možemo samo skuplje, jeftinije ne možemo. Papir na osnovu koga je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, ali papir koji nam je omogućio da nekoliko sati prije međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine mi svoju republiku, koja je prije toga bila proglašena i imala svoj ustav, proglasimo suverenom i nezavisnom. Dakle, sa našeg stanovišta, Bosna i Hercegovina kao nezavisna država nije postojala ni jednog minuta, jer je prije njenog priznanja došlo do izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine sa našim pravom kako da ostanemo u Jugoslaviji, tako i da se udružujemo u neku konfederalnu Bosnu i Hercegovinu. Svima je jasno da je to zato što imamo pritisak međunarodne zajednice, a ne zato što smo mi ludi zatim da se udružujemo sa našim komšijama koji su svakih 20 godina naši dželati i naši neprijatelji. Posle propasti te konferencije, kojoj je doprinijela muslimanska strana oslonjena na Ameriku i na američka obećanja, vidjeli ste kako je počelo sa Londonskom konferencijom. Na Londonskoj konferenciji mi smo uspjeli da se nametnemo kao značajan faktor i kao ključni učesnik u ovim zbivanjima i
zaista smo dobili takvo mjesto. Nakon Londonske konferencije ostaje konferencija u Ženevi koja se odvija svakodnevno i tamo je potrebno prisustvo naših ljudi neprestano kako u humanitarnim organizacijama, tako i u kontaktima sa drugim diplomatama, tako i na konferenciji o Bosni i Hercegovini koju vode gospodin Vance, Lord Owen i gospodin Ahtisaari. Mi smo tamo izlagali usmeno svoja stanovišta, a onda smo dobili upitnike od posrednika i na te upitnike smo odgovorili. Upitnici su se odnosili na kompetencije, šta mi to predviđamo za neke zajedničke organe koje mi nazivamo ministarski savjet, oni nazivaju centralna ili federalna vlada, a šta za svoje vlade, odnosno mi za svoju vladu u našoj konstitutivnoj državi. Hrvatski i srpski predlog su bili u priličnoj mjeri slični. Ostavljali su mogućnost da postoji centralna vlada koja bi se sastojala vjerojatno od 9 ministara po 3 iz svake republike, odnosno konstitutivne države suverenih konstitutivnih naroda, dakle na bazi pariteta, i odlučivalo bi se uglavnom konsenzusom. Vrijednost toga je što bi ti ministri bili delegirani, dakle iz naše vlade ili od naše skupštine. Dakle, mogli bi biti ministri i u našoj vladi i u tom ministarskom savjetu, što je jasno da se radi o konfederalnom konceptu, ne samo paritet i konsenzus, nego i odgovornost sopstvenoj skupštini, ne nekoj drugoj skupštini. Zajednički organi ne bi imali izvršne organe, niti organe prisile, nego bi se provođenje odluka donesenih na nivou zajedničkih organa, vjerojatno bi morao postojati neki parlament, prepuštalo organima republika, odnosno oni, kako oni se kažu, regija ili provincija. Dosta od toga je ušlo u ovaj papir Ahtisaarijev, odnosno Vensov i Owenov, kojeg sam ja morao odbiti blok zbog našeg naroda, da narod shvati da nismo poklekli i da nismo odustali od svojih ciljeva, da ih nismo redefinisali. Ali smo stavili ogradu da se na tom papiru može raditi. I zaista mnoge stvari iz tog papira se mogu raditi. Međutim, ono što je baza za izradu toga papira mi ne možemo da prihvatimo, a to je da bi Bosna i Hercegovina bila država, da bi bila sastavljena od autonomnih provincija, od 7 do 10, i da autonomne provincije ne bi imale međunarodno pravni karakter, a posebno ono što država nosi sa sobom, novac, armiju i tako dalje, neke centralne funkcije koje mi ne bismo mogli prihvatiti. Dosta je dato provincijskim vladama. Da smo to dobili na nivou naših SAO-a, kad smo imali SAO Hercegovinu, SAO Romaniju, Semberiju, autonomnu regiju Krajina, možda bi nam srpski narod rekao nemojte da pretjerujete, ovo je za početak dosta. Tu je školstvo, zdravstvo, socijalno osiguranje, penziono osiguranje, fondovi svi, dio sudstva, policija kompletna, dio sudstva, odnosno prvostepeni i apelacioni sud su bili u tome, dakle samo za neke bi stvari postojao neki vrhovni sud u takvoj Bosni i Hercegovini. Jednom riječu, prilično autonomnosti je tu bilo, sopstvena poreska politika i tako dalje. Dosta toga ima i to se može tamo pročitati, ali sada je to za nas neprihvatljivo. Najviše zbog toga što predviđa zajedničku monetu, pri čemu bi srpski narod sigurno bio potkradan zbog finansiranja njihovog nataliteta, kao i zbog svih mogućih mučki za koje znamo da su naši partneri, a sada naši neprijatelji, bili sposobni. Vojska također neprihvatljiva, mada bi recimo međunarodne poslove mogli postaviti tako da 3 ministra čine ministarstvo međunarodnih odnosa, vanjskih poslova, i da se oni rotiraju svaki 6 mjeseci ili nešto slično. I neprihvatljivi su kriteriji za konstituisanje provincija.
Oni dopuštaju mogućnost da će biti na etničkom principu, predviđaju da postoje 3 glavne nacionalne, odnosno religijske grupe, ali da je primarniji kriterij po svojoj prilici ne za formiranje ovih regija, ne etnički, nego geografski, komunikacijski, ekonomski i tako dalje. Znači, oni bi nas ponovo zatvorili u kutiju sa mačkom ili sa psom, zavisi šta smo mi, i držali nas tamo i vjerovatno bi svega u možda jednoj srpskoj ili 2 srpske provincije mi bili neka većina, privremeno neka većina i tako dalje. Sve u svemu to je potpuno neprihvatljivo jer je život otišao mnogo dalje. Mi možemo sada da radimo na 2 načina, ili da en blok odbijemo svaki dalje razgovor o tom papiru i dovedemo konferenciju u opasnost, pri čemu će se Hrvati sigurno ponašati lukavije od nas, oni će htjeti da rade na papiru iako za njih neprihvatljiv, ili da i mi također kažemo radit ćemo na papiru na onim stvarima koje su prihvatljive, a nećemo prihvatiti ono što nije prihvatljivo. Ovaj drugi sistem nam je mnogo pomogao u Lisabonskoj fazi, tamo smo mi stalno popravljali papir, a nikako ga nismo prihvatali, tako da su naši posrednici misle, sutra ćemo ga prihvatiti. Međutim, mi ga i sutra popravljamo, ali ostavljamo za kasnije dok ne bude potpuno prihvatljiv. Ja sam uvjeren da treba da primijenimo ovaj postupak. Nije dobro da mi to odbacimo potpuno i da konferencija propadne, ko zna kako bi se dalje pritisci na nas vršili, ali mislim da možemo da uđemo u razmišljanje o tom papiru. Možemo čak da predložimo 5 provincija, da im spasimo obraz, odnosno ako žele ne baš 7, ali 5 bi mogli da predložimo. Ja već vidim tih 5 provincija. Jedna bi bila srpska. Mi ćemo je zvati država i zvaćemo je srpska. I bit će republika dok ne odlučimo drugačije. Znači Republika Srpska. Druga bi bila vjerovatno Herceg Bosna. I muslimani bi imali 3. Jedna bi bila oko Tuzle u našem okruženju, s obzirom na to da mi imamo životni interes da ovladamo, odnosno da spojimo Olovo sa Zavidovićima preko Voduće i da taj koridor čuvamo za integrisanje naših prostora, jer bismo iz Sarajeva u Banja Luku stizali za 2 sata, 2,5 sata. Znači, u sjeveroistočnom dijelu Bosne mogla bi biti jedna konstitutivna država, odnosno jedinica, provincija, muslimanska, druga bi mogla biti oko Zenice i treća u Sazrinskoj krajini. Ako tako prihvate, mi možemo da prihvatimo da ih je više od 3. S tim što muslimanske provincije ne mogu imati više nego 1 glas. Odnosno paritet, mi ih posmatramo kao jednu, da li će oni jedinstvenu administraciju sebi uvesti ili će drugačije, to nas se ne tiče, ali ne mogu po osnovu toga što imaju 3 provincije imati bilo kakvu prednost u zajedničkim organima. Nakon toga, a kažem da je najvažnije kako će geografski izgledati provincije, da bismo ih mi prihvatili, nakon toga se može raditi na kompetencijama i mislim da će život tu učiniti svoje, kao što je učinio sa Ustavom iz 1974. godine. Konačno, ako smo prokleti ili ako zaista žudimo zatim, možda ćemo mi iz te konfederacije preći ponovo u federaciju kao unitarnu državu u bratskom zagrljaju bratstva i jedinstva. A ako ne, onda će se vršiti prirodna rezolucija, bit će prirodan proces koji se javlja i u Čehoslovačkoj, pa onda sad u okviru same Češke, pa u okviru Belgije, koju mi njima stalno stavljamo prednost. Belgija ima sve odvojeno. Belgija ima elemente konfederacije, a vjerojatno će uskoro ići i u pravu konfederaciju. Tokom ovih razgovora mi smo mnogo muku mučili sa humanitarnim stvarima, sve je to forma pritiska. Kad god nešto žele, mi smo tu tehniku već proučili, kad god nešto žele na kraju sastanka da nam ponude sa pritiskom, što mi treba da prihvatimo, a neprihvatljivo je, čitave 2/3 sastanka potroše na pritiske
zašto ste pucali ovdje, zašto ste pucali ondje, gori ova zgrada, gori ona zgrada, imate ratne zarobljenike, činite im to i to. I naravno, najčešće su to izvori muslimanski, recimo ovaj Krzić šalje takve izvještaje, zasipa Vensa, dok ja to nisam probušio i rekao mu da je to nekorektno, da me uopšte poziva na sastanke po Krzićevim dojavama, jer je Krzić slobodan i drzak predsjednik Stranke demokratske akcije, koji u Banja Luci slobodno živi i želi tamo da napravi haos i da u tu svrhu čeka posmatrača europske, dok u Sarajevu nema ni Srpske demokratske stranke, ni srpskog funkcionera, a nema ni Srbina koji bi smio slobodno izaći u prodavnicu, a kamoli da slobodno politički djeluje. I to je prilično upalilo, tako da se više Krzićeve dojave, a one su svakodnevne, nisu mnogo uvažavali. Moram da kažem da imamo posla sa još vještijim diplomatama, u ponečemu još i odlučnijim, kad je u pitanju Evropska zajednica, nego što su bili oni prethodni. U prvi namah nam se učinilo da oni neće, kao Carringtonova grupa, nametati nama rješenje, da traže od nas dovoljno podataka, da bi napravili neki kompromis između nas. Međutim, oni se i dalje pojavljuju kao strana u sukobu, kao zainteresovana strana, što je gospodin Krajišnik presudno u jednom trenutku u onoj drugoj grupi rekao, mi smo ovdje 4 strane u sukobu. A oni su zatvrdili otkud četvrta strana, onda je gospodin Krajišnik izveo analizu. Mi znamo šta hoćemo. Znamo šta Hrvati hoće, znamo šta muslimani hoće, ali i vi ovdje nešto hoćete. Jer se opirete nečemu što je naše legitimno pravo. Vi recite šta vi hoćete. I od tada mi njih više ne držimo za nepristrasne medijatore, nego ih držimo za stranu u sukobu, jer i oni nešto hoće. Oni hoće da se izvuku iz ovoga blata. Njima je vrlo teško da toliko zemalja i toliko uglednih diplomata i državnika prizna grešku i žele privremeno ili trajno, mnoge naravno i trajno, da skrpe Bosnu i Hercegovinu kao državu, da ona traje kao država, a unutra nek se kuvaju u svom znoju i svom sosu oni koji su unutra zatvoreni. Dakle, žele da nas zatvore u Bosnu i Hercegovini i žele da Bosna i Hercegovina postoji kako ne bi Srbija i Hrvatska dobile svoje dijelove, odnosno dijelove svojih naroda u bivšoj Bosni i Hercegovini. Naravno, samo ova skupština može da redefiniše naše ciljeve, strateške ciljeve. Niko drugi. I život može da ih redefiniše, ako ne uspijemo nešto. Ovo je u isto vrijeme i odgovor na onaj sinoćni razgovor oko mora, oko granica, oko Neretve i tako dalje. Nema pravo niko da redefiniše naše strateške ciljeve osim Skupštine. I zato vas molim da svuda prekinete bilo kakvu priču koju neprijatelji proturaju o raznim pogodbama, prodajama i tako dalje. Za nas koji radimo po ovlašćenjima ove Skupštine ostaje takva lista strateških ciljeva i kad ne mognemo nešto da ostvarimo, doći ćemo u Skupštinu da kažemo ne može iz tih razloga i predložit ćemo da se nešto pravi neki kompromis ili neka redefinicija. Pored rada sa ovim medijatorima, gospodin Buha i ja, a sada i gospodin Koljović i gospodin Lukić, gore, viđamo se često sa drugim diplomatama. To su vrlo zanimljiva iskustva. Vrlo je kulturno i korektno pozivati te ljude i biti s njima u kontaktu. Amerikanac to čak i traži sa jednom imperijalnom nabusitošću. Njemac smatra da je to prirodno, da se sila kakva je njemačka obavješta, dok druge zemlje nisu sile. Rusija nije sila i to se vidi po ponašanju diplomata. Francuska nije sila. Niko nije sila. Mrzovoljne su i neraspoložene zbog nas, a pravo je zadovoljstvo pozvati ambasadora Zimbabvea da dođe ili ambasadora Kenije. To su zemlje koje su nas tamo žestoko podržavale, oni skaču od zemlje ovoliko kad ih pozovete, jer im je to, oni šalju svoje izvještaje vlade, Srbi iz Bosne, Hajduci, centralni faktor
u jugoslovenskoj krizi, njih su pozvali i tako dalje. I to i dalje radimo, ponešto između ostalog i saznamo i tako dalje. Ja mislim da sam iscrpio, gospodin Buha bi mogao nekoliko svojih impresija da iznese, a ovaj nam je predlog na uvidu i moćemo da o njemu razgovaramo, međutim ja mislim da mi tačno znamo šta hoćemo i da možemo prihvatiti da radimo na papiru samo pod uslovom da bismo doveli do onoga što mi hoćemo. To jeste jedna konstitutivna jedinica srpskog naroda sa elementima državnosti i suverenosti, blaže, čvršće ili labavije vezana sa drugima, ili eventualno ako život i rat donesu dalja udaljavanja, onda nezavisna, odnosno udružena sa nekim drugim državnim entitetima.